Dairori riongone ndirandeto chawero daidatu na heya moera tukupanganite orobo are kindeto chetu. Zipora kinyago kinyidia rwariero ngembunge Meru rwakwebeli ngabana Khaira Mwangaza. Wakili amona tungeria kurita maonio yegie kweberia gabana Kawira itine kora ya tano. Gabana Anjoke Kolo taregani bakia bara kinyabare aritingwe bawe rirari mu bunge. Awatimbaruba Susan Mwenduku muyeka bakemeneria bambioki ne kugera Mwenduka itakandionga ya Rais Ruto. Mwaneto madhidi ya Oroborweni Purity Richard Nangeto Phineas. Imana, tude tukiwata na iramuanka mudiano kedro kiulo anyumendeto kwe nakalono. Ndeto chero dhidatu ikamberia da ichichongwa. Munini wa mutungeri wa baraba ingyonde ya mbunge Meru. Zipora kinyaho ringine kinyideti rwariero kwe biliangabana Khaira Mwangaza gitine. Tine ndiri gitara ya tano. Boni nyuma ya wentuku ya oro kurekia. Yurane ndiare wiki ya koti. Yakuna nkero mwerekero yonjiri nchike kwithira nindi tunyaira na kero aria rweruari nenderu na maiti ya dato yarakawira kuringanithwa nayo mutugikare na utwambirie chio. Nyuma ya koti nene ya Meru kurungika muswanda juena jwa kuingatanga bana Khaira Mwangaza gitine Zrainas Kasani akere kithiri MCs bambunge ya Meru nanga bana Mwangaza kirenjuri ncheke na igoro MC Zipola Kinyaura wijekene TZDK ureni MC wa Koroto na nowe munini wa mutongiro baraba ingekere bunge ya Meru ethira kerita muswanda jo mbunge na ndekia gutege Bobwega muthenya jwa naru MC ojo kairene kire muswanda jonge ojwa kuingatanga bana Mwangaza gitene juke ande kwa jure muswanda jwe tano alethirite akithitanga bana Mwangaza na maiti jaja itia lamberere kuna katiba na mawatho jange itia rajairere kwagira gite kionga bana giteo na itia rajatatu rere utumiri Bobi Count number 1. Tukimurika etiara mbere da kuna katiba na mawatho jange zendike inethirite akimurika kubutwa kwa bisa munene wa mbondi ya Rutingugi bamwingiura ne Virginia Kawira Mereti bunge ne kuria gutarakarite bambondi mwanya cha county kurega kuingia mendekithe ja mbunge ya county jalo kubuta bamwe ba mawaziri bawe na kubuta nene bambondi thatu cha county baada batonyeria county athara ya milioni 4 illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawira Mereti as the secretary stroke CEO of the Meru County Public Service Board without a vote of not less than 75% of all members of the county assembly, failing to appoint the chairpersons of the Meru County Revenue Board, Meru Microfinance Corporation, Meru Youth Service Bond, and Meru County Investment and Development Corporation Bond as required by the law, thus failing to operationalize the said bonds and or illegally appointing the said chairpersons without vetting and approval by the county assembly, refusing to implement the recommendations and all resolutions of the county assembly requiring the governor to 1A, to dismiss the county secretary, Dr. Kiambi Adero Tambora, and the chief of staff, Mr. Harrison Gatobu Nchambabede, from office for gross violation of the Constitution and other laws, illegally dismissing Dr. Ntwaiti, CEO of the County Revenue Bond, Paul Mwaki, CEO of Rika Bond, Kenneth Kimathi Bae, Managing Director of the Meru Microfinance Corporation, and Joseph Kidure Mberia, CEO, MEWAS, a result of which
the county government of Meru has been slapped with costs and damages amounting to 4 million by the Employment and Labor Relations Courts. Kireti arajaire zendikeire kuanga bana Mwangaza na girete githe kionga bana giteo ari morota gutumiria na kwairia mwingi kireke gina kira kiothi kia mutigaire Daniel Sniper. Deliberately and knowingly misleading the public by giving false information that a total of 86 million had been raised through the P-bill number 247 account number 0400-1639-17899 established after the murder of Daniel Muthiani alias Sniper, while the correct position is that only 286,516,000 was raised. Na etiara jadato regio tumeri bobo ebobisi zendike yaruganga bana Mwangaza na rere mareja tebatere jamungana jwa chiringi milioni 73 kirima bisa bautunga tabamwere kurea ritingo gembesa bari gote na wadho kuandika ritingo genkorokia kevimi na koreanto musara barero mande. The irregular payment of emergency call allowances to 161 doctors and medical officers using the wrong rates, leading to excessive payment of 73,340,000 contrary to Section 45(2) and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, use of manual payroll to pay personal emoluments amounting to 102.94 million, that is 3.1% of the personal emolument cost, employing a bloated workforce of at least 111 personal staff in the office of the governor, thus contributing to an increase in the wage bill by more than 500 million and an excessive wage bill that is 49% of the annual revenue allocation, far beyond the 35% remit that is set. Paying Kiambi Christus Manyara, a public communications officer in the office of the governor, his full salary and benefits while in remand, and despite being accused of murder. Kuma mbunge ya Meru geshigo mbunge kia North-Imenti nke report rateto shawero rea kwa rieto ni mutuge kare. Mwakili na tungiri baritete maonio yegie kwebelwa kwa Gavana Kawira Mwangaza kwa itare ya 5 pamba bakioneka kuwa tambaru na bangi bakiregana na ontobo wakili wa mama Elias Mutuma na itete mukana na kuga voti kwa dhekira koti netagarira kiwadhu rekayukirwa muntu kiombe. What is it on our members? Orero ariaro ya 5 roigie kwebeliete nenga Gavana Kawira Mwangaza ruidireteroika kwa mbere ya mbunge ya county ya Meru ntukeruari anto mwanya ni bedirite bakirito ogambi bokumania na itwari. Honorable Sport, and every notice of motion is very important. Akiama wekundikia ni udon ni bedirite bakia mwana kurita ugabo aranda itare Julius Bujiwe onekete okadha mbunge ya county ya Meru ni itwari akimenera kinya wakili wa Kawira Mwangaza kumania na ugabo kiate watho nebo kwithira bukiuna wa bwega sana kiri county assembly of Meru ontupa kuleta motion jo mweru jo impeachment ya Kawira Mwangaza jangavana wa Meru ankenda kuira sana wakili jale Kawira ndo makivya comments bakiuga at the assembly in a contempt of court utegento jakeu and is very clear order zilechi anenkeri ni janji Linus sialechi kuhusu motion jojo raliku nongelete na kuri MCAs bambungi ya county ya Meru batikethira bakemaka kwa ni muntu kinyori ku ende bete na mbere na rwaria ruru egie kutethia mu Meru tukochokeria assembly nkatho sana nonde ni standete farm ekemaka gwa mono bakatumira nyanto mama provincial administration inja gwita kwaria nabo
na baritumwa ni CEO wa county ni governor wa county. Members of the assembly rungameni farm butethie Meru na igite irio riri bijiwe nethirite akiongela na kuwa kenda mantu ethira kiagaira Meru kinyaige mirandi mwanya mwanya kutina nkanja indi kenda bobukarika no mwanka ngavana Kawira ethira akievela contrary to section 4.2. nawe Franklin Karuti nonekete kumeneria MCAs barabathungudire tarun na utonya kiri ngavana Kawira Mwangaza akiwa antuba bedira bagita rutereru no ntuba ichendera bobongwa ende tekendo tedia antubara bomite kirebo kana baraba bachalire MCAs bara bebelerie kire MCA 56 mandra mgavana ndendo kwira tiri MCA bawate kwendete no kanini beyire oya uranje chorerwe ne arito bamwe tokuthia atari nimbi tukona kweba kuthiatete tonto ba policy ira we nacio kweba kuthiete na batwere kwa we ng'ombe mwenda cia kweba kuthiatete na batwere kwa we makobo kobe oendagia kweba kuthiatete na batura kwa kutena rui kwe MCA bakuthiatete na bakiwa barabara cio ichaetere na MTF ndendo boria tiri kabwa mamira rukiri rumwe buraita kwa ngavana tuku mbecha cia MTF irachokwa Meru tie barabaitite na mbere kurungama na uma utira ni bakwithira bagita na mbere no ntubu akiwa nindi burabatire koneka ni Kawira kwithira akiana kwa MCA barabetu barungamite na bakawa bakathetera Meru na bamionokie kuma njarene imbe nkubwira ongera sana na bukaera mbecha cia Meru ira ciaendrwe Nairobi bukaera mbecha cia Meru ira cia industrial park bukaera mbecha cia Meru cia ruwe na bukaera mbecha cia Meru cia kurira aritingwe abron na mandrabuti ya kuritangwe na eji komantili na kathite mbunge ya kaunti ya Meru kumania na etwareria kwania Kawira ria tano nchokeri assembly tonkatho na ndebere twi nyuma yo tukone bakwerio turitathi nene bakabuta ibang'ang'anire wao bakang'ene mwanka bone bo turitathi nene ye Riu mantile na Anthony Kimathi Kaura barani akoro banjuri nibetirite bakiwa njuri tabatire hukumiro ntobu nani abudiri ogambi buboya bokuthamba njara na kureana utonyedwa kiontobu winde mukoro njuri na njuri ikiamakira ni kiamakira kitwire na kira kitwire kwa Meru na ngui ya njuri imwanya na assembly ngui ya njuri imwanya na koti nguira assembly ra thitangaco Kawira itiambirika kwa njuri akoro banjuri ncheke bate kukumagwa ni akoro banywete miuma na ni akoro bathingataga uma na mbere antu bara bagweta kwandika mitandaone no ntu kwe bamwe bareterete akoro baria na njirenge mwanya baria mbuga bakendaira rutere rwao antu bara bagweta kwandika mitandaone bakethukagia akoro banjuri ncheke ya Meru ibatigane na nteto iu bobo yete ori wakili wa ngavana Kawira Mwangaza Elias Mutuma ethirite akiwa mbunge ya kaunti ni kuna watho ni kureta rwaria rungi rwa kwebelietine ngavana Kawira Mwangaza nawe wakili wa mbunge ya kaunti ya Meru Ndegwa Njiru naringirete ontobwe uru na kwa mbunge ya Meru no ethire igita na mbere na rwaria ru the peace, prosperity and revival our country and of those whose interests you have committed to a change. Amen. na musiasa Mike Makarina na chumiritie kuthetera gavana Kawira Mwangaza kiolota MCAs bara kuwa abotumirwa ninya yaome kweberia Kawira wathanine Makarina nkurukina watete mbaru kubunjwa kwa kaunti Meru kanaba wathanire yabura koti ithirite kende kithakia muna bo wakili wa mbunge Meru Ndegwa Njiru na reniti na miari ya wakili Elias Mutuma akiuga nende itina mwerekera Boniface Mongera na kulikithia nteto hii mami wetu Hoji bwana Mike Mutembe Makarina urotore mustari nambe mokudura kiregana no tongeria kwa gavana Kawira Mwangaza gavana ni mama orako yaye hende na ndintu kwenarwa ariuga we na ringete about tan lainde weta my governor ne choko
na gitumia kuringa botone rwa MCs babunge kaunti Meru keja kumiba kwithira bakithandurinya kurira mubukone Ameru ya njugu karanga ngwe kumea weko kurwa andwa itena mana kwa antu bachukumete ana bambere ndenda kwira assembly ya Meru boriye bokemenya no tutubo sapoti ikenda bureta ithabu ria kuonania buranga banari tangwe nende babu boto turetere ithabu ira bina byo indro tia personal no ndo we personal ike ndenda bo iliana beto babe MCA kinyage thaito bera na ndenda bu imba acha nengeri no ndo nyabu ijobo nangairwa kako wote kiwe kuria kinya Meru bena kiwe kuria kawira bare mawe era mbio romia Meru konde vunjore kokera wata Meru bakuthurere wonta thura kawira na no mbethere nte muthura lakini thaia enaki kaba umuro theri Makarena alendelea kuerithia akondo MCs na gavana tutichokete na nyuma obobwega kaunti Meru rutero akimaendeleo nyankumirithiri twitwirie na kogo keja kwa gavana Kera Mwangaza kethro akiana kinya MCs ibange kwana teka ngo support kawira kibinge unikira ngo supportera kawira ibura kona ithuluma utebu tomba kwinyelia mamora thuluma utebu ateba witheretie ndenda koria MCA ketho utembia bona ngaro ikawira ino ruta ngari njaro buitha bora urere ngari uniform ina abo rutere ngari njaro ketho kawira utembia bona ngerete ina abo kuruta ka babo chenchani ya suti tia mawakili kanjanji kacha journalist antoma mindri aibo bacheche kesuti ubona ngari ketho kawira ato bona ngarambia ina abo kuma kuino hoteli nya tu ngoto tu kuma tu biashara boka Nairobi wata kimpiski kwa bokorara kwa ndani huko ntomwanyo na wetene mukinyire munyo gavana ne kaunti Meru bwana Isaac Mutumonto ithingia airingithie netigire beto bekwatana gavana Kera Mwangaza aria kwa kinya MCS baba thingata na baraba kwenda itebia gavana mungoje huko kawira nawe kanyathirie ngwewe kira ake ngwe kwa kawira ikawira na mutuma bweke mantu ewani ke mindia tuiko kawira na aretere mutuma baraniria tumenye no akuria tupambane na yeye bobwe bwa kenda bwa 10 Makarena aringia kaugojo na baraba thuri nomination ibo bakurwa mwekuru etaibirombe itebo mwekuru warombete tobokere poraka kuyo tutabira ntabo na mbere ngavana na Kenya yonthe baraba kurwa na county ya Meru ibaraba rutere mbese cia kunominatwa aruta 5 million baruta 5 million banominatwa boya itebia lemavu ende borere 5 million kenda bo meitoromba Murungu botona mbia jojo kiambia iborere achite kenda renge muntu ateka urete ndene Meru county kethe igetalika women yakanekero women kethe igetalika lemavu akanekero alemavu ko itebira borere ibagete mbia jojo na kawera wabanekera mbia nke reporter Ntoshero TV kuma ya kingine ngine nekineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, na nikumira kende tutukuda tukiona kanya kakunoka indi ukethiro gita kurenchokerete na ndeto ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ire monka magana mugwanja cha 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Je,
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urena kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turina into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya midhemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha midhemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riongira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ni ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Tuchokera ngabana mudom minjoke na ugite na kwilila gutuika kiona niria kire aritingwe bawe batene areho pato na MCS bange barabari tango bichine che CDF nyontune ndi batukite anduba gisiasa amenete pone ne kumania na mitugo ya okagita kandionga ya Rais Ruto. Samuel Gaishima nantetoi. Gavana Muthomi Njuki akinyite ntere cha kithukio wadi ya Mariani bare ya mwena Speaker John Babu na ma MCA Jacob Murimi Kiriko na Zakari Njagi ara ambiriti wa kiboko warami Murandi wa Ruji wakawema ura uga kundi ya Ruji rwakurima akariba ntere ino. Ikiathoni giki ara Njuki airirite nuntuba gukiria arutiwira baobichi ya kerira ari mubunge bara imunde ima MCA bawadi ya Magumoni Mariani Nina Igamba Ng'ombe mwena mubunge wa gichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe kuri ndi nachire guko mwaka wa 2017 na chakankarunga na microphone baba mbere ya mbali cia Muthomi wa Njuki nkamba kwaria cia antu mangi bakubetha rimwe ngimukagira muno bairontana ana kuri ndukuma na muri akabacha kwa igekara kada muteko ririkana ne kalita mukogenda bale mwarateni kugena kono ndo yo dita guciara utemenyaga ngai no ateithio gaciara levereta rwigi kana gaciara mwamba kana gaciara muragani kanada na tu ne twaciara tu twatwe karibu mwe anakothe kana wabo kama tano mau magaraniro kamyane mao mamoga tiragia magamba ariuga ana baba bake indoni batwire kumwagira kinya nyuma yake kubaruta kura abarutite mwanka bagia iweta tubeje turakura turante to turi twega muno kwa kubua tu ogu kuoneka melo
pora mangiro da untone muno wanga ine mo gikoba na pega kauya chere ukona gaga kuringa ritho na magumago inde turakora twambire kuthakania turi nteto ine mo batakwithira ine imwe mala nite bara mu buroni makithambira makiuga ne niyo munene muno gachwa no gancho do niyo munene muno ndunani no kona bara ngukinyia mateko me atora chochiaraga. Njuki akionekanagia kuorota mubunge Patrick Munene na meneretie rwaria rwa antu bake mitandaoni atinwe mukinyu nkurukikiri rais William Ruto. Taka munene wa nthi ethagirwari wa antu mamwe ati mamara mangi mutho mwanjuke mwanju thogunio na ringire na thurirwa thirikari ya Azimio kana ya Kenya Kwanza. Riria mu president ya gutara governor make Kenya Kwanza na Ndaraka na Tintaraga. Ndio tukwitwa mibutano ya Kenya Kwanza ya governor ni mutho mwanjuke ethagirwari bo. Yani niyo mutho mwanjuki. Muntu amenyira mutongori wa nthi mwaka wa 2009. Kichiria kura cha gutuka mujumbe. Ajankinya Thanksgiving ya kwa 2013 twekira michuka. Twalinga kampeni nake twakinya 2017 tuona ringi umuthe tura nake riu mutho mwanjuke watuika ethagirwari kuracha mwana mutongoria kuri mara marachire metha bamari bukura mutongoria bantu batu igwe tukiaririria maendeleo ni twaririria no ri bakubi muno na president te ungi ubu gatutethia ntumetu ubu gatutethia ati no ri bakubi muno na president ni ntira thasi akuganga muntu ungi ali munjumbe patu athie an manthira nthakaci yake azira ithi kaugirie ngavana ugu niguo utongoria mukwenda mau nimo maendeleo maria tukwenda guko kweli makugurira andu njobi na kumakamata na mbasi kuvira kathwa na kurumanga his excellency nimo maendeleo maria tukwenda tuseme ashi Ariuga ukaigwa igukinyira rais nwe wigwa akiringa kibaranku kino ntu governor nwe aigagwa ari mugwati ugeni wa rais rera ariongite kire county ndegerea munene itonyaga mutongoria umwe wa kuma county mara mangi makithina ngari na tutora tunini itonyaga mutongoria uyu urio tindaga nake akimwiraga ba tuthiite baita wabana twina project itagwona na twakinya bara boka bururia endo gikinya nthi kuri andu meandikite au maina tunyamutu wao montu matukwerana macho makwira mutho mwanjuki ati thirikari ni akiariria murandi ujo wa ruji ariuga ukaigwa uri wa kiguni muno kiri akariba ntereino ruji rwa kawema rumite bare anaka intake yayo daino irakunda yantu runji antu 70 daino tukongera intake inenebe yombe ukinya at least migunda 300 tukachoka kuongera bau bangi ngayenda twagwata ruji ndale angira itha nimbie kurutwa wira guntu guku ndethera ruciruru ni bwandikite bukari mamarigo ndirienda ntukwe wingi ngavana tukiririte athiete wira guntu kungi agatiga kirori gititie njireno gikitheranagia ndigo ontura gwa ntu wa ntura na kwaombekana ethere ngiti mtu ne bangito muri gwandi gwau uralorie kwejegeta gata ekejokagia nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima Nagana kunata wati mbaru ba mubunge Susan Mwindu ni veletete kiara dhingati mubunge wa Marakare Kimbioki nukuwera Mwindu kaitaka ndionga Rais Ruto kagitakare thirite ndia kia wakanya kwaria kurukiba meneti Mbioki ni mirandi ya weti na mbere yabe wete niliti kwa kaita Tugo ithandatu nyuma ya ndionga mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigi chigo mbunge kia Mara agwati mbaru ba mubunge Susan Gogwa Mwindu bariuga tanto ba Mara baugire Mwindu ntugo enu twaidite ma TV na tuona mauntu maingi muno na tuona bambiririe guntu gugwitwa na abo amarimanti beja tongoria gutone kambara na ukunde baumite beja kadwana beja batwika bo gutimbale lyo bago kinya kiega nguru niyo mbara yonekire wabula mutongori wetu amenyeretie ogwitwa kareke no bwarudire kogule ugunsi ju antu bakwaya kanda jugira muntu menya ikaugira muntu be eja kwenu lakini hawo ukadi kulia kulomba kula kwaba mtu unwe akugerwa
kiatho ni kimubunge Mwindu aremirwe kwaria kunenkerwa kameme imutongoru wa mugongo kirindi kira kiari bantu aukira mukira na nkinya kumugira na nyuma ni kuremwa ikuigwika na nkinya kuremwa kwaria. Kuringana na agwatimbaru baba bariuga anto bamarati babaugire mubunge Mwindu ende igikundi kia agwatimbaru ba mubunge Kareke Mbiuki kira kiari bantu agu kankwira mama Susan pole muno nendo bakuriwa mala na pole muno mala teti twakurudire bu kakuri muntu uria weidaga metenie goro ende nenkumenya nenkwaga ukagita kana nkinyundi president ya ukinya akega nguru gwatwikire Susan na no rombete urumegu amiromba maitata maratugu akiriragao gwatwika Susan atiaria anto badaraka anabona mbara kilo mala tanto ba mala bonde bakulwa ni anto banini mono bakulomwa bakaluidia mama kwa gubutaka tumenendia ranto badaraka mudaraka airiwa ni Kareke na anto bae baratu begano na gugu da ino leu gote sakramenti ya umereria netora salokire na itwa watie kainya leu amwe na bobo baraithukira mubunge Mbiuki nontu barabara yake ya magutuni mwanka kathwana ire turitie mathina kwa mianka Ruto no auge Ruto rwa mwega kiuga no kwelewa lakini mwesimu obenwe no yaruta mbia meuko atumeta muto wa subside pocket meuko tabote ekagera kujionde tatalo gishindwa ni patu agekira barabara mbega ure makutano ananto bakadi bakambiria kwiririria nao Kareke no ena miaka 20 na padre kiwe na miaka nende adiete miaka 10 Kareke tu kuona obuete uria wecirie we uria atire uri kugwe eno barabara karite akarita kaingi muno mwanka patwa aronde kira chuke gamba ngombe bwao tandu berulie nkubegwira kiao itondu ukeja kuonekana ajali nau boba tionanga ali kwimana nau Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Ubunge wa Mbeere no Geoffrey Rokon narombete kamiti hire kaunga mauri ya minister barabolo Ruto kuthuja na kuhiria ni ndi baraba ina makarika ya tukuita bwe ya bedire bakiato itibi kiari nindi nidirete akiwa babateire okuru kwa kibaraba kwagira kukite kenda kuritira muinge ngweri tamonika mushirika tumenye bicio atyo turi mbunge nitukwenda kuririkania mbunge onde na nitukwenda kuririkania kamiti iria ireka vetting iria chetwe ni speaker wa National Assembly tafadhali Mr. Speaker sa wakoro kwena wasiri uratwikire nominated ne rais wa Kenya na mavetia ena ndosari anathie gotire akirwa ena mavetia kana ena mashira marathi na mbere kana kwena rivoti ku international ironania mundu ucio nominated ti mundu kamiri no rutaga wirote sawa kana qualification ciake cia kithomo ni ironekana ti kamiri tafadhali twende ukavi tukia ndo muthemba ucio Kenya ni rakinyire vandu vati no wanginyagia utongoria ira tugeta leadership public affairs management issues na governance ya maundu ma thirikari makore marungie sawa andu ara mararungamirira maundu macio mema wasiri no anginya makoro me andu qualified andu matena gatisio andu materesaniritie andu atheru koguo wakoro vetting committee de kurutera mwega tware turaivothio kuria mbunge tukamobilize ya mbunge turege nominee aria tukuona acio ti arungaro koguo ni turera speaker na timu yaku tafadhali bunge no angiye ruterwayo rais no rarutire wira wake na turamwira asante your excellency the president wira watu vetone katiba ni wako wikia musasa Agena kunati akariba mudhambi ni bethirite nini bakubetheka maandamano ya kumeneria kuthuka kwa barabara ya Kanjodothi weta Weru Mwankairi gabari ugandionga cha Rais Ruto ntere cha Mara na wira ni buguchokia mukandathi barabara ita chara matunda Mwankira nendi
Barabara ya Kajiondothi Weru iriga JC kuthiuruka Mwanka Chogoria itwikite kironda kia muteneka. Akariba wandia muthambi baugite ikubakinya katha na nkinya kurema kumeruka. Njele no nindroku muno nonto last time bitetia kuma stage bitetia ndalia kuye kuniro anjala gaitine bikibiki kegeria kweba mitalo. Alafu thene ngia nto nini jana ile juma gia stage witia skuru na rogali mujeri no mwanka umire na mwana olokere kenda umba kumukinya skuru ya safe no nto wala itheria bikibiki ekimana ethijagira karibu na mwana bete mitalo kwa gu jana ile ethijaga njira no kuthi skuru jida kwa je ke risk nene muno no nto barabara no gankoria kare kia tere ni ajeta kuromba gite kia ngavana na ntegwetigia gugatwikania kuremwo ni gite kia MP ni kia ngavana kaumba. Akariba babariuga barabara eno eturagia mathina nkutho gutwika yujurite marinya neta gukurukika. Nimbigwite ni murakaru sana nonto njire no anakumari ndasire na itura gutwika kathondekwa ndasire ndethira ntu bakiugaga yanga gwatwi mutongoria augite kathondekwa lakini nkinya mundi utana kinyanira bura ninkiuga te nonto wa nini nka no nonto wa community ketho bombeka njire no bantu ikara na marimo nini nkira mutongoria wa guku MP wa guku tawekare kembioki na atongoria mau mangita maugo kwina mu Israeli monthe maumite na njire no mauke masimbe njire no itwike njire no ni maram tera minunto gutera miteno kuringana na bwe bateri kwamburwa aramira yekiritwe barabarani enu na gutigwa muthetu nuntu ugwa na beta na tongoria batiumba kwithirwa bagikinya mbari inu kumiraithiria niki gitumi tubangite gwitetera twabanga tulungame on behalf of other accident ono gatwika ni bagukira nitugite atiri tutikira nuntu kira tukwenda tuyone haki leaders bala babatigwa approach Ruto ni babatikomba gwa approach Ruto athondeka njira ino mama maumirite gwarira miaria mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto yonekanite gikangaia na kubagiria wirigiro barabara enu kuruthwa. Tumesoma budget, tumeweka pesa bilioni 60 ya mabarabara na kati ya hizo mabarabara ni barabara yenu ya Chogoria Weru simebaki kilomita 13. Basi hiyo mahali imebaki hii watu wakiwacha kunisumbua nipitishe budget yangu na kuja kuleta pesa hapo tumalize hiyo maneno. Weru kwenda Chogoria si namna hiyo, na hiyo barabara si lazima tujenge. Wangapi wanasema tujenge hiyo barabara? Munataka huyu mungwana mjumbe wenu aungane na mimi tutafute pesa ya hiyo mahali, tutafute pesa apitishe kwa bunge hiyo pesa. Wewe mheshimiwa, tutaenda bunge upitishe pesa tukuje tujenge Chogoria Weru barabara itengenezwe. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Gavana Wadarakanithi Muthomi Njuki na uritia siasa kuma kaunti-ini batiga kuringa siasa nontu ni tene muno kwambiria kubangira siasa cia mwaka yo 2027 arite kiri uruguri bwa murandi ya rui kirima kia Mwororo kia ukundi akari rui murandi ya thirikari ya kaunti unende watanirite na kanisa ya SDA. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthombo Njuki akere na maneretie ahanene atongore barankuruki bari bathure na nkuruki ukigona bendere kuringana na karwa siasa bakiro bakura chekithurano tukuwata ni antu metu ni tumunogia nuntu ni tuthiria kuringirwa kura mwaka onu ukite no nu ungi bantu turuta wira tugacokia ciaca ringi tukiuga mapema ndio best taringani bicha antu metu nthaka kane mwiji agatindwa thauthi bakube mweri umwe agacoka kathia kanona na kabio ntuku imwe agachenjia rietwa agetwa nto mucege kana nto rumuri kana nto wao agatwika nthaka ende bantu athie kuruta wira nthaka irutaga umwe wao ni kuthondeka family yake agatinda gathauthi-ini iru ni nthaka kana ngebici kana ugatha utiumba gutinda gathauthi-ini na umire no twikire nthaka. Njuki akiuga mutongoria batiri kuritha rongo imwe ya kurutira mugongo ngugiata gwikoria na siasa iriku ira. Mimi nauliza viongozi wa Tharaka Nithi County anawegwe chiar cha Irimongi North Tharaka Nithi County
tunyibie ciaca tuongerere wira gutuika wira ni mwenge ciaca ni cioni no ntukwira kwa kuthamba tene ni kunyara kuthamba tene ni kunyara ende kuri untu ngiumba kuthamba tene ukanyara nkinyoga cha kugea na nyamu ciita kwa ino ciita kwa nkia itha ino ni MCA na governor na mbunge wafanya kazi ya wanai hata haijalishi tutatafuta kiti gani. Hata inawezekana kwamba tutatafuta kiti moja na Mutwiri, inawezekana kwamba tutatafuta kiti moja na mjumbe ama na mwingine, lakini hiyo saa itafika. Saa hii ni saa ya nini? Na maisha igakinya cia kinya na michebuto kagira twe muntagambo kila pahali ana marito magachenjia ukaguja wote mutho mwanje kuone metho inafika aritio gore araruora kithima kia ruji ntereche mororo wa dini ya Gatunga ruji rurarwenjitwe ingwataniro ya kanisa cia Sabato ntereche Tharaka amwana thirikari ni Tharakanithi twaugire mundu kwenda kwinja kithima mbore agwate barua ya waruma thirikari ya Tharakanithi tukuria mbeca cia sense cia kwinjia kithima twaugire ni ciikare antumetumone runji nundutingane na kaunti ira ciingi nundu mbeca inu titutethia wacha watu wafanye kazi. Tuko na uwezo wa kuleta maji ya kukunywia ng'ombe hata hapa karibu. Kwa hivyo mketi chini mkubaliane kwamba ni hapa kwa Abrahamu tukauka twakire wega traf ya kunyua runchi ni ng'ombe mburi na mbunda wana ng'ondu ana nyamu ingi othe kienda kunywira bo nundu atire marethi nyamu cia mithemba mingi kagitani wa kunjo kiugite bota thirikari ya Tharakanithi batitie mtu kana shirika waririku ugotirira bakonda kunjira mugongo ruji njire balls mingi sana thini wa Tharaka constituency na Tharakanithi ire itena partnership na mtu noriku tukuma ku ire mingi ni ciaciokire ciathuka nundu nacio gutuika ni thima cia thirika anatabu teno kathuka guti muntu urumbonia ni onu tunia thirikari metagirira muntu umo wakathwana acha gwikira mbi tap ni tu inakika kwamba tabu teno kathuka kanitha iribo kanetebo kanisa iko ndio sababu tunataka tukue na partnership ile gatetheia kwithirwa kuri andu tugutigira runji makamanejaga itigekara ire cingi mingi tuthondekete kiripotera uru TV kumantereche Tharaka mororo Bito wa Paul ogo kabithe ngena kwena tentuko intale nyuma ya Rais William Ruto kureana na kwendia kini kende kile kampuni moya India nende pia zogendi Mohamed Agara akiari mbere ya komiti hogendi na ugete ne okumaranithia kekwa direte ukiara kwa JKA na timantu na wendia Anthony Katenya na kulikithia ntubu Ntuko kathomba nyuma ya Rais William Ruto kulega na nteto ati thirikari ya eri na mibango ya kwendekeni kia ndege kia Jomo Kenyatta kiri kambuni imwe kiumbe ya ndea India kambuni ya Adan Group Limited. Rais William Ruto kelethia ati Kenya itetikaniriti nombi kiri rutingogi na kambuni eno. We need to work with investors to give us a new airport in Nairobi. I have seen many people saying William Ruto wants to sell the airport. Am I a madman? You know, sure. How do you sell a strategic national asset? You have to be insane. Muthenya wa iguru munene wa mawaziri Musalia Mudavadi akieleza ati walaniria ba urutungogi kirendekithia ria kambuni ino nibothite na mbere migambeni ya Rais William Ruto na Musalia Mudavadi leo ni kilitorito ni mwandiki munene kiri ministry wa kamati Mohamed Daga akieleza ati mpaka omde thirikari taretikanire nombi na kambuni ino kambuni ile kwenda kuthithia ugaruruku kirowaki na witina mbere bwakeni iki kia ndege. Yes, it is true that we are in receipt of a privately initiated proposal from the Adani Airport Holdings Limited, who want to come and invest in building up a new terminal building and other auxiliary services at the airport. This is regular as per Section 40 of the PPP Act 2021 to receive a privately initiated proposal from any prospective bidder. The proposal is currently undergoing evaluation, looking at the different criteria as set per
per the act. Nothing has been signed off, nothing has been agreed. Mwandiki ujo munene wa kamati akinyagiria migambo ati thirikari ya Kenya itikwenda kwenda kindi giki kia ndege na ona kagita ga kambuni kanenkera ukithondeka kathira utongere bwakio bukethira bugicokua kiri thirikari ya Kenya gwitukira KAM. One thing for sure is that, and it has been reiterated, that we are not mortgaging, auctioning or selling the critical national asset that we have as a country. We are planning to concession it, given the investment amount that will be put in by the particular proponent within a particular duration of time, and agreeing, what kind of investments will be put there in terms of a terminal building and improving our passenger bridges and what have you. So yes, that is true. Am I free to submit a proposal? Right now, once we're in receipt of a privately initiated proposal, it is locked into a period of time that we cannot, as a country or as a contracting authority, that is KA, to receive any other proposal from any other prospective bidder until that time lapses. Mwandiki ujo munene wa kamati Mohamed Daga akiuga muradi uju wathondeki bojero bwakeni giki ulegero kinyamuthia mbele ya mwaka wa 2027. The new passenger terminal building shall be a modern facility constructed to international standards and is expected to be substantially completed by 2027. Kuma muji munene wa Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kathenya. Bunge kaunti ya Tharaka Nithi nikurukitie musonda yo wandi wa mite kyontwire kiondanende utetheria rira ntere ne musonda yore yikitu ni mzi wa Koloto Zakari Njagi yonende ukethira kwina mbia chiutengwa ni kaunti kiri utetheria wandi bu. Iri njira ya kuigika mubango wa thirikari nene wa wandi bwa miti bilioni 15 ugikinya mwanka wa 2032. MCA wa Koroto Zakari Njagi na kinyithetie rwaria gikaroni ke MCA rwa gwitigiria thirikari ya kaunti kwambiria mubango wa wandi bwa miti kaunti no. Rwaria ruru rurarukurukitwe ni MCA baba kwa urumwe runguro rugwamiri bwa munini wa Speaker Leonard Gitonga Kithuka uranwa we MCA wa wadi ya Nkondi nkurukiro rendekithia mitino ikandwa yigwe iri ya gintwire ethirwa kenyitania na public institutions ta machukuru, the community based organizations kubanda miti nigenda twithirwa tugitethia this county na issue ya deforestation turikani nayo miti tikethirwa igitemangwa ovyo ovyo na twithirwa tukibanda miti iria indigenous in the county. Yo ni miti iria ithagirwa igugwitithirwa igienda maundu mengi muno marunji na binambi kama ethwa ni Tharaka twina miti ta mithithi, miramba. Also in the upper side tugwenda miti ongerereka ibando ingi ta miburu. Twithirwa twina miti iria indigenous iria meraga guku naturally itimibanda. It is a very interesting nyamwira motion nontu Tharaka Nithi County ana betu baria tatio na nindirio na tekandi mwana kwe miti yetu twariganirwe niyo. Kogu this will bring back maundu metu ma cultural, tumenye miti iria mikuru ya gintwire iria yaruthaga ona ndawa iria yaruthaga maundu mare makuru. MCA baba bariuga miti no nkuruki ika arimi kaumukambia taru ando aria mathiete Mombasa maguraga uthithi kana juice uthithi at a very high cost. Koguo county government eka enhance tukethwa tukibanda miti teria tukethwa tukireta income in our county. Miti no imwe yetu ya Tharaka Nithi County ni miti kuleta igo produce even mbesa. Koguo na county miti seriously imenye miti unonto ni mujiere na ninga yutu nengerete kikio etho ni mathithi mau tukamenya buria twingimiacenjia into money, etho ni miramba tukamenya buria twingimiacenjia into money. Motion ino ekeja kuthi through wega igatikirwa igayukua buto amikurukia igatunenkerio na ntu ona ikundi jieto kumba kwitho jina nurseries na nikenda jumbaga kugurirwo nabo mitino na nikenda nabo baumba gwitethia. Rwaria ruru nkurukire urendekithia thirikari no ya county kugaiga gataria kigina gia gutumika kiri wandi bobo miti. County yoche muthenya umwe within a year withiro niguo tukabandaga miti tumite Tharaka Nithi tree planting day tuonde tukeyumiria as people
tukapanda miti. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Rwari ntuko yoko ngwera borithi bo karinyumo chakithakani kumenyekanite ati mugaruna ntuko chaukabere abidabane ndine bakuritaniria ngwe kwa kwina kari bamatora mno mwankene yobingiro bibyenyumo bonekendo tira nende kwina kana ikinya kwina okaria na kinyoti winyangia kana urebonyumo bukwidira okioneka. Kuna mazozano sasa kwa sababu kila kitu iko na wakati wake. Wakati hiyo kuna mazozano kwa sababu wanyama wanaharibu kitu. Kwa reinforcement yao walikuwa kwa chini kidogo, ndio watu nakuwa wamekasirika. Lakini baadaye tumekana hawa na tumezungumza kama majirani na tumesikizana, tunakaa vizuri sasa. Hakuna shida yoyote kati yetu. Tunaishi na hawa askari vizuri sababu huwa wanakuja kututembelea na wanatuambia tuwe tunachunga wanyama. Kwa hivyo kuna wakati wanatuchukua, tunaingia park, tunaenda wanatuonyesha wanyama na wanatuelezea umuhimu wa wanyama. Eno nĩ mĩario ya kwananĩria atĩ mwanka athaino mabitha abakĩnde abiresi kana baraba ithagĩro baitetheria mantoni megie kwaiga anyamu oche kithaka ibaithiritwo bagĩkarania abwega na anto baraba twirene na bingiro obibu kũrani na gombereni bura gwakaraga tugo ya munde mabitha baba kongoragirwo nthiguru yonthe na ruterero rwa Eastern nkongwiro ino irere kengironi ikenyamu kya Ameru Park. Askari si adui, ni marafiki wazuri. Askari ni adui wa muwindaji haramu. Miaka ambayo imetangulia kumekuwa na hisia kwamba sisi tunapenda wanyama kuliko binadamu, lakini ningependa kusema kwamba hizo hisia zimepitwa na wakati. Maana tulikuja gundua kwamba bila mwananchi hakuna mnyama ambaye ataishi hai. Kwa hivyo kama idara ya wanyama pori tumeanzisha kitengo cha conservation education awareness, ile engagement ya community. Tunakuwa na mikutano na wananchi, tunaenda kwa mashule kuweza kuwaelimisha, tunaenda pale kuweza kuingiliana na wao ndio waweze kuona hata sisi sio wanyama. Askari wa KWS si wanyama, sisi ni binadamu na tunahitaji msaada ama support ya mwananchi ndio waweze kufanikiwa katika mambo ya conservation. Ni wakati pia ambao tunakuja kuwasherehekea wao na kuwapongeza kwa juhudi zao za kukaa mwituni. Wakati wewe na mimi tunakaa kule mjini, tunaoga kwa shawa ambayo inatoa maji moto, tunaoga kwa sabuni nzuri, wao wanakaa mwituni hapa na nyoka na ndovu na wanyama wengineo. Isipokuwa kwa juhudi za hawa rangers kuchunga misitu na kuzuia walanguzi na watu ambao wana nia ya kutumia bidhaa za wanyama hawa kujifaidi wenyewe, labda tungekuwa na misitu, hatungekuwa na wale wanyama. Na mbali na wanyama, hata hii misitu na mazingira makazi ya wanyama wanatunza na pia kutunza uhusiano kati ya wale wanyama na wananchi. Na moroto wa mambura mamaure kuona ati nthiguru ya Kenya mantu makonenia na umenyeri bonyamo cha kithaka bokinyira gicunje kia 30 kuma akirigana kulingana na murungamiri wa umanto megie umenyeri bonyamo cha kithaka ntere cha Eastern aliuga mwanka athaino ontobotika bwakinyanirika no ende mantu imathiete ebwega wawindaji waramu chuma chenu kimotoni. Sai bado hatujafikia kiwango cha 30% in terms of conservation areas, but with community conservancies, zile park ambazo tulihifadhi tangu kwa miaka ambayo imepita, tunaona kuna wananchi ambao tayari wameanza kujitolea kama maeneo haya. Tuko na hifadhi ambazo ni za community conservancies. Kwa hivyo kila wananchi ambaye anajitolea kutenga sehemu yake ya kuhifadhi inachangia katika kufikia ile 30% ambayo ni malengo ya serikali yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni waombe tu wananchi ambao wako na maeneo ambayo wanaweza wakayatenga kuweza kuhifadhi wanyama wa pori, pia waweze kufaidika nao wanyama, because katika Wildlife Act tunapatiana ruhusa ya mwananchi wa Kenya kuweza pia kuhusika ama kuhifadhi wanyama wa pori na pia kuweza kufaidika katika hiyo hali ya conservation. Kuma kingiro Kenya mokia Ameru Park, Petan Class, Chabare. Right, naona tukudatoyekera katanta kindato chetu nkatho na chono tubakwithirwa atenete na woni na kinya kibara monde baumba kombe thianda tunende ni nkatho na chinende nkarigana ndine randu yaku ya rekalona tarigana twekira sine oni na kalawa marimo awana kurania chiuria auria kalawa ukayakona wengi mpuri rhino ata weta kalawa mwera mbucherero gaite mutene
Mwarimu amwira waitie mutine wachemania njoka euru. Amwira ngatinuka ngaucha rwiro ngeta ngaukuma rwine. Amwira oge ukuma rwine wachemania na crocodile kirui. Kalawa kiratho ni amwira ntura rwine ngaucha rwiro ngeta ngakila niria barabara ngaukuma mwithone. Amwira okolukite ukiona na iria lami ukona te ungari ni yite. Amwira nchokanga ungetera ya kuluka nkauna ringi no kauma mwithone. Mwarimu amwira ukuma mwithone wachemania niona njou na mpuria iri nyuma. Kala amwira mwarimu ndina kiuria kimwe. Amwira mwarimu amwira mpuria. Amwira ningetiwa utumite mpuria mporo ntume ingithitie oni kumorira. Kitha mwarimu nachokerie wachemania nueka na wachemania kala wa kwira. Purity Richard no kuri moneto madivya na nigeto Phineas. Imana ngakwenda utukubwa twachemania rukiri ke murbango yakokya. Though ino tukuboya.